Hah? Tiga. Tiga ya? Ya. Tiga. Tiga. Wih. Satu. Satu. Tiga. Tiga. Satu. 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 Tiga. Tiga. Itu kan. Satu. Satu. Tiga. Tiga. Satu. Satu. Tiga. Satu. Satu. Tiga. Last nomor satu. Ya, itu bagus. Nah. Nomor satu. Last. Satu. Baik. Satu. Satu. Tiga. Satu. Bayang kalau jadi dekat. Satu. Last. Tiga. Satu. Last. Satu. Tiga. Satu. 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 50 aja Saru. Satu. 50 aja Saru. Satu. 50. Satu lagi. Satu. Satu. Last. Oh, sekedar ikut TV ha. Tiga. Takut ada TV. Satu. Udah last. Satu. Satu. Ah, dua. Satu. Ha. Tiga. Satu. Eh. Satu. Satu. Tiga. Jadi orang kurang kayak. Ayo bola apa? Satu. Pecah tali lah. Satu. Satu. Gareh lah pelembahan ni. Sedangkan pacarnya kurang. Satu. Satu. Tiga. Satu. Kenapa? Satu. Tiga. Tiga punya tukang. Jadi ada tukang. Satu. Satu. Nomor satu di tiga. Tiga. Tiga tuh. Karena mana tiga tuh dua. Dan dua ini. Mana yang salah nih?
Bukan apa. Ya. Satu, tiga, Satu. satu, satu, satu. Banyak ya, banyak. Tiga, Tengah gede jam. Dua kardus yang Tiga. ada banyak tuh. satu, tiga, satu, 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 satu. Yo nih udah baru. Nah, selesai. Tiga, yang terakhir nomor tiga. Nomor 2 dah dulu. Aji jumpai saya bapak yang berdua mencerai. Hei, 5, 6, 7, 8. Bisa ada di tangan Nanti lakukan tiga. hasil pemilihan 30. nomor 1 83 suara, Nomor 2. nomor 2 2 suara, nomor 3 34. 4 suara. Ini sampai 9 tuh kan. Jadi Di sini itu Dallas Bintang Barat dengan suara 83. 83 suara. Tempatnya juga. Bagus. Jadi sebenarnya pilkada itu kan bulan Desember tanggal 9. Jadi IKMS itu lah peduli pilkada. Jadi pemilihan ketua IKMS Bima. Jadi aku secara pribadi terima kasih kepada kawan dan anggota Sadungo yang bagikan percaya kepadamu. Ya. Jadi dalam demokrasi aku, Dago kalah menang, Dago tak kalah. Tapi menang. Yang menang adalah IKMS Bima. Hidup IKMS. Ya, mendengar. Lakukan. Kurang batu kara. Untung tinggi. Muaro panen pasar Tarana. Kurang bajalan Kakinali. Bayi membari lado ke pasar lupa. Dalam hatiku mengadu kawanan indah tenaga. Usah bagikan, usah kabakan bagi hambanya. Cukup disimpan dalam hati. Karena untuk itu Badung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tangan. Selamat jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anu dia sekalinya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tapi ini doa dia dekat. Tapi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Hadirin hadirat bersama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita bermunajat kepadanya, memohon ampunannya, memohon rahmatnya, petunjuknya dan lindungannya agar acara ini diridhoi, diberkahinya dan agar senantiasa tali
كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا اغفر علينا ربنا ربنا وارحمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من كان له مجاهد المستضعفين في كل مكان الزمن أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين ثبتنا على الإسلام ثبتنا على الإيمان ثبتنا على طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنك رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة